are you? My name is Kadir. My father is Kayyum. My caste is Unnad. I live in Umarkot. Let's start. Hello guys, my name is Kadir. My father name is Kayyum. My caste is Unnad. I live in Umarkot. करो आवाज. जिया सेरी बाराना आयो तुझो दीदार कराना आयो चलो सुना लगे गले फोनते बैठे बैठे याद अच्छी वही निक कहे सुना तूने एकदम आनी सिक जुले वही निकली कहे सुना तूने तुझे सामने आयो चलो सुना लगे गले फोनते Start.